yakni benta jong kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Dahani kapur kadan hani apo iyo sara tinal yang jokari kasih channel. Yor kanang hiyo sara ban bang ya sengo iki kubor boong ba. Mo ba hasim kerteng yakiri pai ba bagi do kedukan bati jing thiet ba kumjuru yakiri pai ba bagi song kali bagi sara selong sara. Ti ginya hani kapur mentah ginya ya ginya le keli jingkeli yakiri pai ba kumjuru yakiri tra jing kedukan. Dia ginya pai mentah ayu kin ai ke jubab na kaliang ke jongki. Hapreng gajeng khun ne gajing pang COVID-19 khamtam e hakabede bakadi gathet kashrong sora kala lam lenti ban pen I kumnu ban le ban pen su e ki bor sarkar la raja badan ki bayo ne ngat e kani gajing pang ka khubor blai rap dikinong ai khubor na preng ki pait ba la ne ki citizen journalist ka pen I kumnu ba ki try dukan hayo sora ringkat ka jetre lang bar ka office USDO civil subdivision sora ki lapanan kam da ka buit ban shim kerteng ye baro ki tu ki bon the jing thiet na ki dukan ka jing shim kerteng kalong ha ka register ha ka bala ai lang ru bar ki number phone tungin ya pej yakni ka khubor blawan ra yakni ka kinhon kinong ai khubor na preng ki pai ba kirsha ni kri khasi channel Tiang ka por dah hani ka dukan dok link store mo wala brana masara tiang don I tra je ni dukan ki suka ban keli ya pindet habe de kini jingsim kerteng ya ki customer habe ki dong ki dukan jong pi ti ba Mandu ai order ba fishim kini ki kerteng ki customer ki ti na dukan jong pi ngiyo kot naga snong naga dong Tielong bala yo na po SDO civil nanti. Po subdivision. Ti habe dei barkani ka jiksim kerteng ki pai ba hadu ki respon basim kin ai kerteng ke jongki. Oh ki ai lot ki ai ki kerteng ki ai ki address batu phone number. Ya. Esotna kita ka jingya snok tilang jung pai ba mo khamtam hangani jingwan ling shop jan ka khlam covid ti to kubli siburi ki jibab ke jongpi kubli nadaran ka barpi. Dan ka por dan hanai ka dukan yang iba poster yang bujuk it dan ne ha bade hang ne hayo sala. Ti da kalian juga kasih channel ka por ciwan hani ban keli yang sai try dukan habe ne bade jiksim kerteng ki pai ba ab ki wan penam kam ne dukan. Tiba alor ka lor ka jiksim kerteng ki pai ba menubah hak ya pi ban le kan ni ka bantah iyo notice menci sini orang bak senang jangan dokter senang iyo sini untuk kat BBG tu betah orang pihak ban buat baik kat kum kajing betah jong SDO bede begini kendon kawan tangan di lockdown tu betah orang tahu orang pilih ban pendam kam dengan register nak bentaki beri kewan kiat wan tek nak tukar jong pi ini rungi pen krek hi buat ban le kata Maria mencisi penkret no tu di manpawan kita ni ayo ni pasal ni pasal kerteng pak ai kesenang buat mobile number tang kota. Di HBD bagi pai ba ki pendap dia kata apa? Ki pendap ki bu jing keliru balai ba ti le ni. Dengan orang ki kani kadang jing betah jong kasoka. Ba kita benda ai kerteng ni bayo don mano bawan rungang ni bapang ku bet kemot banwat ya ki rusuk le ki wan harus ni. Tikong abang ya sengau nak kaliang jang SDO jang Sara Civil Subdivision ya sengau ba igini ki brio ki ba rung ban ti jing thiet ha ki yo ha ki dukan aku juga ki ba song kali nasara sa selong ki haban sim kerteng ki phone number ba ka jaka song jaka sa ti piso kuno halor ka jong pi hamtam ka ni ka jing sap yang jing pang corona ngadengas ngau ya hap sisa ke jing le ko sarkar marka jing suk hiya ngaya fi baro hi badan hang ni rada uwai po ubrio Uya ilat na kajing le sarkar kajing jalang ngi pai ba baro bawan gi balet ki baki bahian mo de ngas ngu sarkar ba sim ki adu kan ne gini ke baro kan pensuk mensah ni kajila jo ngi kan pelat na gini ke baro ki pangin sistem bat ngadas ngau yoro hiro e kasino sora ngamen ndo ngamen yo ngamen pe tho mi ku na school man bangalet ngasay na gardeng hok nga aibet aku ami tailang ba sarkar ta sini Tiene ka po kada iba ibanya turis taksi na sora sa selong sora. Tiba ngi hani po iwan ka yang juga kasih channel isuka bagli clear pi wede kini ki benta ngi asngau badan mo ba sim kerteng ki passenger. Atau wede bani ki benta mandu bai order pi bersim kerteng. Ya kan dia bola part na po sora civil subdivision patok kerteng ki passenger bo khai. Mo number phone jaka song jaka sa passenger balik nang ni selong sora patok lot ni bo khai. Di habis bukan ke benta ada kali yang passenger ki baki kali atau ki respon yang ke benta ni ki lihat kumno
Hoi baru kita alert namangi la pani dah kuat bala yo na pu SDO. Ne bo khai ki hab ya tho he.